Pacijenti kojima je život ugrožen i neophodna im je hitna lekarska pomoć zbrinjavaju se u opštoj bolnici na prijemno-urgentnom odeljenju. Zato je ovoj službi bila neophodna najsavremenija oprema koja je stigla zahvaljujući donaciji Srpsko-američke medicinske organizacije. Organizovali vrlo brzo projekat da se sa nekom najurgentnijom opremom pomogne. To nisu neki veliki uređaji, ali su bitni uređaji pogotovo za urgentno odeljenje, da ovi lekari mogu da pruže maksimalno dobru uslugu pacijentima. Iznos cele donacije je preko 2 miliona dinara ili skoro 20.000 američkih dolara. Kupili smo nameštaj, 7 ležajeva za prevoz pacijenata, 7 stalaka za infuziju, ormane za lekove i neki drugi nameštaj, 3 EKG aparata, defibrilator, 3 aspiratora, merače pritiska, regulatori za protok kiseonika i tako dalje. Donacija je vredna 2 miliona dinara, stigla je u prijemnu službu Pančevačke bolnice. Koliko je to značajno, pre svega za pacijente, ali i za zaposlene, istakla je načelnica doktorka Danijela Lazarević. Najneophodnije to nam je defibrilator, znači imamo aspirator, imamo 3 EKG aparata, znači ono što je nama najznačajnije, tu su tenziometri za merenje pritiska, kiseonične glave, nameštaj koji nam je jako značio, ležeća kolica, kreveti, paravani, ormari, stalci za lekove, eto, znači bukvalno 50%, ako ne i više, što je ovoj prijemnoj značilo, stiglo je. Ovo nije prva donacija Srpsko-američke medicinske organizacije, ističe doktorka Slađana Kovačević. Pored aparata koji su veoma značajni, također su važna i druga medicinska pomagala. Sve je to bilo potrebno, to ispada kao da je nekako sitnica, ali su to velike stvari jer pacijent leže na taj krevet, paravani su bitni da prosto imate neku svoju intimu, da niste na otvorenom, a aparati da i ne govorim. Znači to su EKG aparati, zatim defibrilator koji je jako bitan, pogotovo za prijemnu urgentnu službu, također aspiratori, EKG aparati, tako da prosto jako značajna donacija koju mi cenimo, zahvaljujemo se sami na ovoj donaciji. Medicinske sestre koje rade na ovom odeljenju nisu krile zadovoljstvo što je stigla nova oprema koja će im olakšati rad. Značit će nam naravno mnogo. Lakše ćemo i brže da prevozimo pacijente na dijagnostiku, na ultrazvuk, skener i naravno prijem pacijenta. Dosta znači, hvala im na tome, dosta će nam olakšati rad u prijemno-urgentnoj službi. Nova oprema je odmah postavljena na prijemno-urgentno odeljenje i već se koristi, što pacijentima omogućava još kvalitetnije lečenje zahvaljujući savremenim aparatima, ali i zaposlenim medicinskim radnicima također će olakšati posao.